Evo kao što sam možda i u eseju navela, vrlo turbulentno, neočekivano, zaista sve neočekivano, ali prilagođeno ovom modernom dobu gdje se stvari mijenjaju, gdje se duhovnost malo diže na jedan drugi nivo i gdje se ljudi malo više cijene, tako da ovo doprinosi upravo tome da spoznaš ko si ti negdje u duši, da malo bolje ljude i slušaš i analiziraš, tako da jedno predivno iskustvo koje bi preporučila zaista svima jer otvara druga vrata koja do sad nismo znali da postoje. U kom smislu najviše neočekivano? Pa i smisla da upravo to, da nije klasični menadžment koji je onako samo u pravcu rada na sebi, nekih pravila i ne znam ja. Ovo ima dosta tog osluškivanja i dosta ima bavljenja ljudima i situacijama i spoznajemo, odnosno pravljenja awarenessa nekog šta su te situacije koji zapadamo i otvaranje oči, onih aha momenata što sam rekla da očekujem, bilo ih je jako puno. Šta je najvrijednije šta nosiš? Pa, s jedne strane sebe malo izmijenjeno, sigurno, a s druge strane mislim da je to za mene bilo ostrvo. Ja i dalje mislim da je to za mene bilo najveći aha moment, gdje je moja percepcija i onog što ja govorim i ljudi koji trebaju mene da dožive. Nisam uopšte se nikad bazirala na tome kome i šta pričam, nego pričam iz nekog svog životnog iskustva, nekog koji je prošao možda cijeli svijet i onda pokušavam da me ljudi shvati sa moje dvije rečenice. Tako da je to uvijek sad uvijek imam na pameti s kim komuniciram i onda uvijek pokušam da nađem još više riječi da nešto iskomuniciram do kraja nego što sam to prije.